الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رمضان موجة سلسلة درس وترين ميادو ألون واه كدكم همجيفا وموضوع كي دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح أكي ألون من الموضوع کا گوڑے گوتم اتا باور سوال تک ألون من گهیتو کا افدے ادی می موضوع گوڑے گوتم ألون من صاف قرنجے مهم بیات کے مور موضوع دعاء الاستفتاح کی مفدان انامون نن گونمو فارغا ألون من نا نینگی دانا ایک مقالون من کے تریگا آمو افا وگوتا دنوانا وجهت می دعا کے نما ألون من کیا ولنی نمازو کا وجهت کیوں نہیں دعاء الاستفتاح کی نماز فشمت کا کیا دعا می کلمہ استفتاح نگفا میوانی فتح ہیں فتح کے معنی کی حلوم اہم می لفظی ترجمہ کا وانی نماز حلوم کیا دعا ایکم ایک مراد بلا می دعا کے معنی کی نماز فشمت کا کیا دعا دیما ألون من کے طرح کا می مشہور فاوا وجهت نوتے وجهت کے مقام کا وقتو نماز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فوا دعا تکا گڑے بے کندتا ادی بے دعا تو بے کرو خدا سا مانے کا مدرس کا لون بدالا کرین دنے فدا می دعا کی نماز فشما کیا دعا ہم می دعا الاستفتاح ہے می دعا نندے کے منی می دعا کیوں مگے وقت کی تکبیرۃ الاحرام حشم بن تکبیر فشگن نماز کا سورہ کیوما دمتگا اے امنا وقتگا کیا دعا می دعا کی نکن اننی حدیث ثابت ابو هريرة رضي الله عنه قال ببابه كنبه كذا كفان بدالوني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين تكبيرة وبين القراءة إسكاتة أو قال هنية نبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام فوقا سورة نبي فاتحة سورة كيومك كورين كودا هندو كولكا هانوهم نبي فقلت دنت من قد يفهم النبي بأبي وأمي يا رسول الله يا الله رسول الله كذا كفان تكا تمنगे बापा या मम्मा फिदा देखेंगे إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول تكبيرة الإحرام سورة يوم دمتك كذا كفان هانوهم نوا بغتو विदालोने कौंचतो है ये क्यों दुआए की को बात हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आरिहum एकले के फानो नमाजुगा कुरा हुरिहा कमें उंगेलुमा असहाब बेकदुन देवा समाजुका मी हदीसों में गिनदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत देवा फवा इरशाद की صلوا كما رأيتموني أصلي تمن كذا كفانو نماذ قراتي تيا بيكادو ناسا بيكادو نا فيني ودا نوا غوتا نماذ انغني دسكو نماذ قراش اهم ما نبي صلى الله عليه وسلم نماذ کا کیوا ذکر تبس بيكادو انغني ودا نبي ادي نبي صلى الله عليه وسلم نماذ کا ذکر විදාලෝ නොවේ හණුහුන් නම නම ඒකටික අමදු කුරා වෙවස් بيكادو نها أولو سلوفل هم لو تأخذنا ألون من نماذجا بكرة هوريا حركاتك كيا هوريا ذكرتك نبي صلى الله عليه وسلم مني إكلي كمان بأصحاب إكلي نعبدنا دباف من حديث ولقى مني نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي تمن كلي كفان إبابو vidalwani اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب
اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري والمسلم. مي بخاري مسلم رواق ربا فاوا حديث لك دعاء الاستفتاح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدالوا دعاء اگننا دے فہمی بنی می دعاء کے معنی کی اللهم باعد بینی و بین خطاياي اے اللہ علایا علو کے فافت کا دیمدو کا درو کو رفان دیوے کما باعدت بین المشرق والمغرب ಇರು ಅರ ಫರಾತ ಉಳಂಗು ಫರಾತ ದೆಮೆತುಗ ವಾಹ ದುರುಮಿಂಗ್ ಅಳಾಯ ಅಳುಗೆ ಫಾಫತಕ ದುರುಕುರ ಬಾಂದೆ ಹಮೆ ಫದಂಗ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ನಕ್ಬಿನಿ ಮಿನ್ ಖತಾಯಾ ಕಮಾ ಯುನಕ್ಕಾ ಥೌಬ್ ಅಲ್ ಅಬ್ಯದ್ ಮಿನ್ ಅದ್-ದನಸ್ ಹುದು ಫೇರಾಮಕುಂ ಎ ಫೇರಂ ದೌಣಿಮ ಎಗ ಹುನ್ನ ಕಿಲಾತ ಸಾಫೆಗೆನ್ ದಾ ಫದಂಗ ಅಳಾಗೆ ಫಾಫತ ಫುಸ್ಸವಾ ದೆವಾಂದೆ එmme ෆසයන් ෆේරාමුග හුන්න කිලා මිල දොය සාෆ් කුරීම ෆෑබෑගෙන් සාෆ් වෙච්චකන් ඉංගේනි හුදු ෆේරාම් අලොන මිහාර මිලා කුද කුදගේ ෆේරාම් දොය සාෆ් කරවස දේක ලග්ගනේ මුට්ටස් අලොන්නගේ ලොබු ගාලා නුගනෆා හැපීම හුදු ෆේරාමේ දොයදීම සාෆ් වෙගෙන් දා ෆදන් අලාගේ ෆාෆත ෆුසන්දේ අලොන මෙන්න එහෙන් හදීස් උරුතකු මේගෙන් දේ නමාද වුදු කුරා මීහා ඒනාගේ වුදුගේ ගුණවන්ත දොන්න හිඳුගා වුදුගේ ෆෙනායකුගා එනගේ ෆාෆත ඒනාය වකිවෙගෙන් දාකම් අදි බයින් හදීස් උත්තෝගාවේ ගෙන් වුදු කොගෙන් මිස්කිතන් අන්න මීහා ඒනා අලා කොම්මෙ ෆියවලක ඒනාගේ දරජෝ ෆුල්ලව ඒනා අලා කොම්මෙ ෆියවලක ඒනා ෆාෆ මුසවා දෙෆාක එහි මදවත අඛුන් නමාදකි අලොර්නගේ ෆාෆ මුසවා දෙෆාලක නමාදු ෆෙෂුමත්තක නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් الله سبحانه وتعالى قربا ذكر توترنگ ذكر مي ان صح حديث تو ترega منني فاف فسو من دي قربا فا مدوا ادي منون بيد دعاء بيد ذكر تا بورega ترega الله سبحانه وتعالى مدح ثناء النواف كم يكس مدعاء دمتي اللهم اغسلني اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد اي الله علاج فافتا دوئے صاف کو دیوان دیوے بالماء فننا والثلج سنو والبرد ادی گنڈو فننا فینا گنڈو فینا سنو یا فینو کے باوت اڈم اللہ سبحانہ وتعالی بابا لبا فینو کے باوت تک تماغے فافت طویر کو دیوان دیوے اینی اڈم اللہ سبحانہ وتعالی بابا لبا فامی ہدایت alon men teduma gulibum e ilama alon men kiyaman terumun alon men faafata fohibi saafagen dafada nabiya sallallahu alaihi wasallam ashabe kalunna hadis korabani tebami getere mihegge gege dormati ga onna fengada kum ena dualu fasfaru fembara ka muga wanama ena ge gaga evs milayen munnane heli anda ashabe kalun dannamane nune ke evs milayen munnane هذا حديث قرباني أي فرض فسنماذج بمثاله أي فرض فسنماذج بسبب فافة الله سبحانه وتعالى فسوا ذبه إن بما نماذج فتم متكا نبي صلى الله عليه وسلم كيوفا دعاء توك تريكا مهمنني فاف فسوا من دي قربا فوا دعاء हमें फदैन अनस रदी अल्लाहु अन्हु गारेम रिवायत फवा में हदीस फुल निकां अडोसवा अनस के वन विदालवानी أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس إبهكذا نماذج غتبانكو ميهكو ورن أبهان أن أوسكو كتريغا نيوا كورمي بربدة فاورك الناس صف وده أميها كي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دعاء الاستفتاح كي دعاء كرو عبارات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه باير ميون سوال كره امام ميها دعاء الاستفتاح نكياني هذا كودا وبط كلك هذا من دنوالن بينون دعاء الاستفتاح کا صح حدیث تو کا بوٹ ور کرو کرو ور لوی عبارت بس ایک طرح کا می عبارت بس میں الون میں
ಸುನ್ನೆ ನಮಾಜ ಕೊಲ್ಲಂದು ದುಯ್ಕೊ ಕುರುಕೊ ಕೊಲ್ಲಂ ಎದೆ ನಮ ನಿಫದ ಕುರು ಇಬಾರತ ಕಿವಮಕಿ ಹಮ ಎದೆಬಿಗಿಂಬ ಕಮ್ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಮಿ ದುಆಗೆ ಮಾನೇಕಿ ಗಿನ ಗುಣವೆಗೆಂಬ ಗೊತ್ತುಗ ಏ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಮ್ದು ಹುಟ್ಟೆ ಹಮ್ದನ್ ಕಸೀರನ್ ಗಿನ ಗುಣವೆಗೆಂಬ ಹಮ್ದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಮ್ದು ಹುಟ್ಟೆ ತೊಯ್ಯಿಬನ್ ಹೇವೆಗೆಂಬ ಹಮ್ದುನ್ ಮುಬಾರಕನ್ ಫೀ ಬರಕಾ ಎಕುದವೆಗೆಂಬ ಹಮ್ದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗುಡಿಗೆಂಬೆ Habitafun kurin denne fadan mi di ibaratuga mimani Allah madahatana defun dennunge ibaratu dengadi mi hadith nimune kinone ngeto e namadun nimi wadage nabiyya sallallahu alaihi wasallam lista kunna sual kurabani ayyukum mutakallimun bil kalimat tebamiyo keteran demme e basta ki kaaku heyye فأرم القوم يعني سكت ده مريا ميستكم هانو مادو ماتير كما كتيبه ميهك كوشك كرمني كما هي بيجن هند حديث قرآن أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا ये कलिमत की कहाँ को है ये ना की गोस एच नून है ना की बस्तक की गोस बस्तक नून فقال رجل اتنو بستك يا ابو نجيت وقد حفظني النفس فقلتها තිමන් ඈරු තිමන් හුරි වර නේවා කුර ෆෙදන් තිමන් ඒ කලිමත කීයේ නමාදු ෆෂමට්ටක දුආ ඉස්තිෆ්තාහ ගේ බදුලා එහිදු හදීස් කුරබ්බනි ලකද් රායිතු 12 මලකන් යබ්තදිරුනහා අයිහුම් යර්ෆඋහා තිමන් කලේග ෆාන ෆෙන්ඩි වඩාගතේ බාර මලායිකතු ඒ කලිම අල්ලාහ්ගේ හසරතන් උෆුල්ලමානි කොම් බේකලතෝ ඒ බේකල කන බේකලක වාද දස්සමනිකෝ هي كلمة الله بحضرة مفضل ما كم القرآن سنة نجي جنده كلمة ملائكة مفضلة يعني ما بار ملائكة كم بيكلا كتو كلمة نسبة كماني بيكلا كون بيكلا كبر أبصر بداري كلمة الله بحضرة مفضلة وما مسك كرده سبحان الله مي دعاء ما تبري كما ما كان يجي جنده نبي شكرنا الله تعالى الحمد ثنا دنهم كمتوري عبارة مي हम फदन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा गैरन रिवाबे में एकदा के फान विदालोनी बैनमा नहनु नुसल्ली मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इذ قال रजुल मिन القوم तिमम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज तिबने को नमाज फैशन मियां को मिफदान किए अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला मी इबारत को माने कि अल्लाह अकबर कबीरन अल्लाह की एम्मे बड़ो एम्मे मातिवेरिकम बड़ो इलाह है वल्हम्दुलिल्लाह कसीरन अदि गिना गुना हम्द मिलको वडके मने अल्लाह सुब्हानहु व तआला व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला अदि हेंदुना हबीर वस अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस्ताहिर कुरमके मतिगा अलमेंगे इलाह जिक्र कुरमे उस्ताहिर कुरमके इलाह ए इलाहम एवस ओनी सिफाए नुआ कम इकरार කොම්මක සලන්නංගේ දිවෙන්න මිදුආ දසෆාර නනි වජ්ජෝතක කුරින් අධි කියන්නේ ඉබාරතක ගොතුනා එකමක මීවස් දුආල් ඉස්තිෆ්තාහගේ ඉබාරතෝක තරන් ඉබාරත එහෙම මා මිදුආ කියනම දැන් වජ්ජෝත කියා කරනුජේ මිදුආ කියනම දැන් අල්ලාහ්ම බායිද් බයිනි වබේන ඛතායා ඒ දුආ කියා කරනුජේ එහෙනි නමාතු ෆෙෂුමත්තක කොම්මස් ඒ දුආ කියමු ෆුදේන අද එන්නර ෆත්වා දෙපණි දෙදුවා නොත තින් දුආ එකට එක්කරුමකි ඒ රංගල ගොත නුන්කම ඒ සුන්නත ඛිලාෆ කොතකම කොම්මක සදි මිහම මි හදීස් වලගා වනි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නමාද නිමඩගේ සුවාල් කරබකම මනිල් කායිලු කලිමති කදා ව කදා එවැනි මෙවැනි කලිමතක කී කොම් කාකු හේය قال رجل من القوم انا එතන සහාබියා කොදන තිමන්න ඒ කලිමකි එහෙනම් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කර අජිබ්තු ලහා තිමන් කලේක ෆාන කලිමත ඔක සබබ මුලින් හාරම වඩා ගෙම්ෆිය ෆුතිහත් ලහා අබ්වාබුස් සමා ඒ කලිමත කට්ටක උඩුගේ දොරකොලකම් හුළු විචේ ඒ කලිමත අල්ලාහ්ගේ හසරතන් මුෆුල්ලේගෙන් දියුමට්ටක උඩුගේ හුරිහා දොරකොලතකම් හුළු විචේ قال ابن عمر رضي الله عنه وداولني فما تركتهن
منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك رواه مسلم نبي صلى الله عليه وسلم فدان حديث كره بفهم مي دعاء كيون تمن كدك فانو ಹುಟ್ಟಾನು ದಫಮೆ ನಮಾದು ಕಂಬಿ ದುಆ ಕಿಯುಕೊಮೆ ನುಹಣುಗಿನ ಎಯ್ಹಾ ಮತಿವರಿ ಇಬಾದತಕು ನಮಾದು ಫೆಶುಮ ಮಿ ಜಿಕರು ಮಿಕುರೆವೆನಿ ಹಮೆ ಫದಾನ್ ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಗಾರಿಯನ್ ರಿವಾವೆಗೆಂಬೆ ekmana vidaloni kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha istaftaha as-salat qal nabiya sallallahu alaihi wasallam namadu fettevu mattaka midua kurave subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk subhanaka allahumma wa bihamdika iba ilahuge hustohir wanta kamaye e allah iba ilahuan emme hamdu ta'rifan libi wadigembe wa tabaraka ismuka iba ilahuge ismu fulu nam fulu mativeri vegembe wa ta'ala jadduka di iba ilahuge arahushika mataveri vegembe e ilahuge baarwanta verika mativeri vegembe wala ilaha ghayru adi iba ilahu menuvi haggu vegen alukam bebe hen eves faraten huwe kommekas dovete afon mi dennevi huriha dikur takek gaves mi annani nabiyya sallallahu alaihi wasallam namadu fettamutta anot ashabe kadum namadu fettamutta kore dikurta nabiyya sallallahu alaihi wasallam dikurta ka iqrar wala bafa dikurta en sunnatun sabitwa mige komme dikureves namadu feshmatta ka alon menna kidana dengoti duaul istiftah kiyumuge hukma ki kobato तब तकुन अफ्तुम नमाद बलायगा नमादुगा मुननि नमादुगे रुकुंता नमादुगे वाजिबता नमादुगे सुन्नता अलुन दस्कोफा गत बलानम नमादुगे वाजिबता कमिकेनि अबाद सुन्नते नमादुगे सुन्नता कमिकेनि हयात सुन्नते एमि नंतफात कस नमादुगे रुकुंता का वाजिबता का सुन्नता का नमादुगे रुकुंता निन्नम नमाद नौन नमादु सहनुवाने रुकुंता मदुवे नमा नमादुगे वाजिबे मदुवे जनम नमादुगा कुशसजिद जम फुदेन नमादुगे सुन्नत दू कल्लिकम गणम कुशसजिद जम बस मुझे नमादु सहवाना दुआउल इस्तिफ्ताह की नमादुगे सुन्नत ehmi makiyan jehene to eswal kofinama kuran jehene kankam ki rukun taka wajib ta furihama kurumatta ka kore kantata sunnat ki ekama ko miya ko gaves qastuga namaduge sunnita dukollumaki eggotaka skobbe mane kamennu alon menna ismediya wahakata ko semigel diyai nabiyya sallallahu alaihi wasallam namaduga kidamme kuda hidu kolakavve sanhunnawa nama egadiga kiya dikuru sasa bekadum sual korabena ulufuda edikura kiwwa hemma alukandu men edikuruta duukoffa vihaves kuruko vihaves maduko vihaves nukovveto belumen nu namaduga onnaniki vihas furihameka vihaves rangalaka nabiya sallallahu alaihi wasallam emme ginay kiwwi duatan hodage e duata kiwman alona masake korjen ei ummata nabiya sallallahu alaihi wasallam defafawa tarbiyataki ehmima lebeda khuna kum duaul istiftah ki namadu be sunnat to ge tereng himene kam namadu fashan kiya takbiratul ihram nota hasham ben takbirati namadu ge rukune efaoga den mikewani fatiha sura e namadu ge rukune ekam e demeduga miyanna dua ki e namadu ge sunnat adi e sunnat du kollu makun namadu qatil nuane gastuga du kolliyas adi enu sababaka hore du vias namadu batil nuwa ekam kurin denne fadan sunnat du kolla nama namadu unimamun namadu ge dharmaya thawab unimamun gos alonmen namadu kurum ge beenu kedige hingada namadu ge mihuriya kame kurumunda ergas alonmen ge hin allah ge hazratu ge hazir wenen nama namadu kuranti be demiyun ge tafatu uda bimaha tafatu kamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ne hadis kurwa ekak namadun enage deba kolebbe timba kolebbe ataru ba kolebbe dihba kolebbe asenage namadu sawabun ene libige ena faban inga gostana e ena namadu tere vadebe min faraka ehmima namadu feshumam mikiya dua namadu huluman e huluwa debum edikiya dua via ves furiyama ibarat ke via sah ibarat ke kyuma alone masake kuranje
den mati bay pe fulana ka sittan arafana sunnan namaz tawga bes dua al istiftah kiyan jehne to ade lobe takhuna ko namaz balaeruga balamenga deraku en namaz ei fatis namaz ge deraku ekam ga vias menduru namaz ge husunnatu ge deraku ekam ga vias duha namaz ge deraku ekam ga nas deraku kurumuga eraku namaz ge rukun taka wajib taka sunnat taka alwan furihama kunen jehne එහෙම සුන්නන් නමාදු තකු ගාවස් දුආ උල් ඉස්තිෆ්තාහ කිව්මකේ යම නමාදුගේ සුන්නත නමාද නිස්බෙක්ක බදාරුක නිකම් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගමල් ෆුර්තකු නෙගිගෙන්ද එගොතුම් ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා ගාරුන් රිවාබෙගෙන්බ එකමනා අරිහුගා සුවාලු කුරෙබුණු අසහාබේ කදුම් නා බේ කබදුම් ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හුගේ අරිහා වඩාගේ නමාදුග නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අවදු කුරෙබ්බිග කියු විසිකුර්තක එකලයක ෆර නමාදු ෆුරියම කුරබ්බා මින්බර සුවාල් කො ඒ ඉල්මු හොද්දව හෙද්දෙ එගොතුම් කුරම් සුවාල් තවතරේගා بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل ريغندوගේ දමු නමාදු කුරබ්බා හින්දු නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නමාදු ෆෙට්ටේ උමට්ටක කියුවනි කොන් දිකුරෙතෝ ඒ සුවාල් කරවන दुआ उल इस्तिफ्ताह के गोतुका कियानी कोन जिकुरत तो सवाल करो एहंदु आयशा रदियल्लाहु अन्हा विदान खान इदा खाम मिन अल-लैल इफ्ततह सलातहु एकलेफानु रेगडुगा दमनमादु कुरबा हेंदुगा मिफदान जिकुरु कियवम दुआ उल इस्तिफ्ताह क्युवे اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم بدعاء جملة معنی کی جبريل گفانا ميكائيل گفانا إسرافيل گفانا غير رب ادي اودتت بين فتره في إله ادي غيب باوا كانتتم بولت جنوڑی وا إله إبا إله کی میستوں کے مدوگا حکم میاں کا ڈالو وا إله میوں کے مدوگا خیال دبس مفیدکا کانکانگے بھائی शिरुको कुरानियों के शिरुका अदि क़ियामतों मुरदुन में मेदुका अल्लाह ताला हुक्म कुरबानिया कुरबाने का इशारा कुरबाने अदि एफोगा ए इलाओं के केदुमा गुदेक्के मंगे दि दुआ गा दुआ कुरनी हमें फदा निफदा अहम दुआ दन्नवाला ना ये दुआ गा अन्ने अली रदियल्लाहु अन्हु गारुन रिवाबे के बनी एकले के फन सवाल कुरनी अन्नहु एकले फन विदालोनी अन्नहु काना इदा काम इला सलाति नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगनुगे दमनमादुगा नमाद कुरब फट्टवा हिंदुगा मिदुआ क्युवे दमनमादुगा मिदुआ क्युवे कोन दुआ तो वज्जहत वजहिया लिल्लज़ी फतरा السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المشركين من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترف بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهديها لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك می دعا بس روایت فاده صحیح مسلم گیا ادی سنن النسائی گا می وجهتو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیو وی فوری ہم ذکر می ذکر بیگتم ابن القیم رحمه الله ودالونی می ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم نماز گا کر بھی ذکر دعاء الاستفتاح گا می کیے تفات ذکر تو کے ترنگ එකලේ ගෆානෝ දමු නමාදුගා දිබුකොක් කුරේ දිකුරුත මොළු ඉතුරුගේ මනේ අලොන මෙම්බස් දමු නමාදුගා ඒ ෆදාන් කියුමා බෑ මියෝගේ හිතුගා ඔෆදේ සුවාල අද බෑෆාර මි සුවාල මිමාගත නලොන මෙන්න මුත්තමතන සඩීබේ දමු නමාදු නොත රමදාන් මහගා නම තරාවිහ නමාදු ෆද නමාදු තෝගා ෆුර්තම රකවතුගා දුආ උල් ඉස්තිෆ්තාහ කීමා දෙන් දෙරකොතුන් කියාරුගා දුආ උල් ඉස්තිෆ්තාහ දෙන්ගුරේ රකවතෝගා नुकियस फुदेने मीगे रंगलो गतकी कोबातो मी बस मी कमा में दु भलाले रोगा आवे से बे देरावे
furtama rayaki bay bekadum fatwa devwa fa ave reganduge damnamaduga derakotun koffa salam demun dar emme furtama derakotge takbiratul ihram fawga fatiha sura ko yum fehum ge kurin dua al istiftah no tawajjut ki yum fudene dem huri kommera kote ga nukiyas ei e namaduge lui kurmattake bekal vidalwana namesmige devanavaya ki saudi arabia gel merenge tereng ibn uthaymin ade enumes tanna bekadunge fatwa ade alumes burana migotan ei damunamaduga vias tarawih namaduga vias komme namadegga ves e namadega rukun taka wajib taka sunnat furiham qura fada mi dua al istiftah sama komme derakote fashar kiyen jene lui kollage de nama kuru ibarat demme dannawal dif em megen kuru ibarat kiyu munfudene bay befulum ham sawal kore kurin derne fada imam miya ma waskurati nukiyani bay ama imamum geteren eba du kolla bay imamum tibedane ekamaku emme moluitura gamani eba du nuko kiyun ibn usaymin rahimahullah vidaloni imamum geteren eba komme derokote ke nukiya e du kollani ekam ga ilmu libifa nuati e nota kum malumat libifa wati komme derokote gaves دعاء الاستفتاح ما تكبيرة الإحرام فوق سورة كم كورين دعاء الاستفتاح كيام باني مي ابن عثيمين قرأي أكما كسكورين دنيا فدان باينهم بيكادون يبهوري فدان فتوى دفافا هم يكس دعاء الاستفتاح كترين مولو إتوري كون دعاء تو مهارو دعاء الاستفتاح كتوغا نماذو فيشوما كيا ذكرتو كتريغا صح ذكرتو كتري سبوله هايك دعاء ادي كاغدك صح هوريا دعاء تك كفينا ما ديورك دعاء ورس گنا عبارت لفظ تن يبوري ميگه ترين مولو إتوري رنگلي كون دعاء تو كيا මිසුවාලුග ජවාබුග දන්නමන් ඔති මීගේ එ දුආය වුරේ අනෙ දුආ මා මොළු ඉතුරුවගෙන් වේ එගොත තෆාතු කුරුමක දලීල නැති එහෙන කමකු එම්මෙ සුන්නත ගෑග් ගොතකි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අමල් කුරබා ගොතකි එකි නමාදුග එකි විකුර්ත කියුමේ නමාදුග ඛුෂූඅත් තරිබුමා බිරවති වුම්වස් මා බොඩන් තිමාය හාසිල් වාන eki namaduga eki duata feshamu mehen nuniya mane gotaki abadu kiya dekor hunnani abadu es faritaifa as allah akbar denghama min roden alwagen record ko ke jassa ne kiyene kiyeche ke mane kes nuisna ege badaluga eki zikrutan eki namaduga kiyan masake kurima enage vismun namadan hazir kurang ena fasihave adi ena namaduge tere vanumang ena majbur wegendan adi sunnata emme gaggota kiwesmi mima lobeta khunna khon namaduge zikurtan alon men ugeni e zikurta uteren emme sahih zikurta daskuran alon men cheba medu mikiyadi men zikurta uge terega sahih bukhari muslim ka warid wege ma midua allahumma ba'id baini wa baina khataayaya midua ki wesama fardu namat ka kiyuma ngama faseha dua kuru ibarata kiyan edenama alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi nivarun mesfudigende hadisa makuru ibarate ke fonnenabi allah akbar kabira walhamdulillah kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila alon men nafa divenge tere faritane mikata unkolo kiya fadi wajjahtu kiyan ei is duae miwas duae wajjahtu kiyanyamu mi dua kiya ka mujhe dua al istiftah ka dei baran hota tingi baran ek kurma ki sunnata khilaf kam komekas nabiya sallallahu alaihi wasallam ummata irshad eva fadan ekalege faano namadu kuri koi balagen namadu ge kitam me kuda kam ves bodu kam ves egotaka kurave to alon me masake korche inshallah misil sila ge ehen darusaka ge ti akhunna badal kullum ummiduga ameduga filan malana hada wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum ورحمة الله وبركاته